žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuj. Svako selo u Rađevini ima svoju draži lepotu. Jedno od njih je selo Dvorska, a 5 mladih ljudi je juče baš u ovom selu reklo zbogom osnovna škola. Danijela Jevtić, Luka Nikolić, Zorica Tešmanović, Aleksandra Pajić i Anđelina Đukić i njihova razredna starešina Suzana Petrović organizovali su svoju maturu zajedničkim snagama. Malo društvo, ali odabrano, to nije samo krilatica kada je u pitanju ova 8-godišnja škola. Udružili svoje malene snage, pa se oprostili jedni od drugih onako kako dolikuje. Oduvek je atmosfera seoskih škola bila pitomija, jedinstvenija, složnija. Nekada je ova škola brojala mnogo više đaka. Ovdje su generacije i generacije seoske dece rasle, učile, stasavale. Mnogi od njih su postali ugledni akademski građani. Mnogi od njih su ostali da žive i rade na selu, ali ono što je najvažnije jeste da je mnogo njih postalo ono što je teško postati u životu, a to je biti čovek. Ova generacija koja se juče oprostila od svojih drugara, nastavnika osnovne škole, pamtit će jučerašnji dan kao jednu lepu uspomenu na bezbrižnost detinjstva. Mnogi prosvetni radnici koji su svoj životni vek proveli u ovoj lepoj školi u Dvorskoj, danas bi bili ponosni na ovakav kolektiv i na đake. Sloga i timski rad je ono što je vazda krasilo školu u Dvorskoj, pa se upravo ta životna lekcija utkala u zidove i pore i prenosi se s generacije na generaciju u amanet svakom živom biću koje ovde raste i uči. Uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuj.